Mai irun ya antun tae jengking marak bebek ngekoh antun sembayang nyusur ngumang tae kan bare jengking buit perengking bejulu udah macam walaupun marah menikah ya apa-apa wah mulai yang tak kesehatan kan nikah kan daripada sehat lagu net ibadah asbah dawat kanin samara meniki karena tarawih niki adalah bahasa Arab nyaman kelebat lamun kanti sampai tanggal 14 dituah baca doa iftitah usahakan tanggal 15 sampai selesai baca doa iftitah iya mau tadi berbita tertekican nyaman demen kelebat pada marah berdahar lamun manok kan doang sambal nende anu nende din mai mu iya bayi demen imam sa super cepat lamun wah krem imam cepat mulai tuah deman lamun kati deman tebeke marak menikah maaf berarti iman berpenyakit namun kanti taik imam seagak-agak lambat dia baru takbir doang langsung makmum mencret selapu Allahu Akbar Allahu Akbar makmum selik murid langsung saling kejit hari-hari iksa bajang-bajang orang tak mulai saling kelang lama tak lanjut ni bahaya ni lama tak lanjut ni nyala tu ni lalu di masjid tu ni tu mati berhenti ni dengan naruh mati tiada selisir di semayang kita sembahyang itu kan masih belu umur lama karumun ni habajang kayu mati hari-hari bajang kesempatan untuk beramal soleh luar biasa Allahu Akbar. Oh, imam hebat. Selesai doa iftitah, imam baca Fatihah, dengar makmum, dengar pirangin, imam maca turhamun, ijara tak terkicat roh. Dengar, lagu berbeda ada dengar. Imam sibuk, makmum sibuk, pada sibuk. Demikian Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lawan hamara mikir wan imam jo la ilaha illallah kalau pengikut. Amin. Lantung-lantung cewek-cewek lemuri sayang. Dita ini takica lamun marak manika kembe makruh ditabrak. Selapuk tawasal, selapuk tersambung. Bismillah wa sampai satu kali napas wa makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung kaca alhamdulillah makruh. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmah makruh. Maliki yaumiddin makruh. Wah mukur makruh. Apakah enak? Maaf, tidak akan pernah merasakan nikmat tarawih kembin. Watak sedaan bejulu. Mai lalu kopi semula sin tegula ala gula ternyata pek kesin. Ndek mateng meres. Namun kupi meres. Apalagi tak ada selakian kurang-kurang angan langsung tekelang. Apa jangan kamu Melam tersalin atau melam tergenti. Gama mama berambis ke kudi kamu apa jangan melam tersalin atau melam tertukar tu ni. Lintang tak pada kena. Baru pembuka salah tak salahan kembek di noh puasa lah sing enggak poron tedam elor jaka bih galang bih ilik sedor maka be galang bawa lasah to galang ben galang akah ni tu bawa elor sini ilik tu ni baraan ni mara kokoh bedah ro nelor ni terduduk sembahyang sambil ngoam baru ngasa sambil ngoam lamun berembek kelapahan puasa lamun kata sembahyang hari-hari jaga masa terima Allah Ta'ala an gemas terima Allah Ta'ala yang tentu terima dawak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Timanja bacaan tapi di wakaf. Wakafkan bacaannya. Ading lagu musambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saleleh malik. Makmum kerelik. Lupa anton ngami makmum tiwalan tualin. Makmum teduk. Qul wallahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allah ngari. Yang punya ini nggih karena Quran niki rahmat. Yang punya ini rahmat lamun imam maca makmum menang. Bismillahirrahmanirrahim. Sehuruf lamun terbaca nganjang, ngadak cara terbaca dalam sembahyang 100 pahala sehuruf Al-Quran terbaca. Mupir huruf ban Fatihah karo belah 5. Ieu huruf ban karo belah 5 kali 100. Ngelek ujuk seluruh makmum lamun pirangin lagu berembit tanah anu makmum niki sibuk baca anu masih bismillahirrahmanirrahim wajat itu pator sama hari pamus lamun andik maju untuk bilin si imam dia narak perasaan dia tahu makmum melepek klik muri ni sing ngebut diri ya dia kaya ron makmum sah ngone pasrah aneh kami aku aneh ada Imam nike tanggung jawabnya besar. Ampura agung sinampura tanggung jawabnya makmum. Yang pun sunat jolok berbalik periksa berembirun makmum. Arak ndek dengan musafir, arak ndek dengan lensir, arak ndek dengan sungkan-sungkan. Nisin ngoyang-ngoyang diri. Allahu Akbar. Maghrib masih sebihis. Sembihis marabbika. Bebesang-besangan imam tu. Kaya orang makmum ni macam mana setan dia jadi. Wangkah usuk. Yang pun lama jari imam sunat jolok periksa. Sampai masak nurga. Sahur. Sawu sufufakum wastaqimu. Sampai periksa mendek napa berbalik-balik dengan murid kok plafon andangan. Baris jak balak nantan balon ni mati ni dengan dek periksa run mamam sawu sufufakum wastaqimu. Tumbek kita run muasan ya. Ya manike dengan musafir. Ini pucat-pucat turun. Kurang sehat. Berarti agak cepat seberak. Manike ni japokon sandin mantutu kamar penyablak tu dulu. Allahu Akbar. Like entar sembahyang maghrib masih sabihis. Sabbihisna rabbikal a'la. Jadi iaran tarawih demi imam baca Fatihah makmum menang teduk dengar Quran la'allakum turhamun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antih imam ngamin, ya pun makmum ngamin. Dia nama cucu ngamin itu. Barang beta mata kican Allah Taala mai nyaman. Dia nama tutu waladdallin itu rida. Ada waladdallin. Antih jolo imam kena amin. 4 huruf kalau amin. Lamun imam kaca makmum bareng ngamin, setiap huruf terpinak jari malaikat sekek ya tunasat ampun sampai jelo kiamat. Nago bejulu ngamin bahaya bau cari. Mau separuh ni hak bini nyereng-nyereng suara marun seren manok dalam ko. Minunin menentu. Salah makruh
Ya ampun detinik nikmat sembahyang kerana makruh. Namun waladhdallin. Amin. Oi, sekek huruf jadi sekek malaikat iaitu nasihat ampun sampai jeluk kiamat. Kan anda tak berjamaah pira kali niki Fatihah doang dua tak ngamin barang wah pira malaikat itu nasihat ampun edit mulai ngamin sampai jeluk kiamat. Nagumut sedae dan papasat tersuruh barang endek barang papasan etan tersuruh ia ter barang wajam solas lebih namolas wah lebihan lebih kan tunggakan. Jadi niki jolo kali sana babian berubah. Nanti imam ngamin baru makmum. Amin. Demen hingga ngamin. Imam dendek langsung baca surat. Nanti makmum selesai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arab bain uning romun-romun makmum masa selapun gedok paku. Sepi itu muri maka seret meniwabi oleh ya mayangan pada adik ketiba sen pak pengulu. Waladhdallin. Amin. Imam teduk napi baca-baca tasbih subhanallah. Lamun nak sepi ni lek muri bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur mun dengah makmum pirangin Al-Quran terbaca turhamun ruh makan. Karena Quran lamun terbaca ruh mangan. Demit mau rakaat pertama seret sehat, mau rakaat kedua seret sehat, mau rakaat kedua seret ngonek wah tu. Ya, tekar tengah tarawih na nindi. Ani jam siwa kekarut ka tarawih kembe nikmat itulah tarawih. Naga solat tetemu tarawih jolo. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Imam baca surah, makmum baca Fatihah pada saling oyang. Anda sibuk, saya juga sibuk. Sama-sama sibuklah tu di maniki. Jadi berembeh hukum tiap melinggih ya tukul sembahyang tarawih dendek tiap ndik mampu yat mampu doang nganjang kanggut melinggih kanggut tukul lamun sembahyang sunnah. Apakah boleh? Boleh. Belum siami kan? Sa berdoa aru stroke niki. Padahal anu sehat lagu melen wae. Apa tak nganjang aku malah tak saru menitak sembahyang tukul aku. Insyaallah nama haru yang kamu terlampak. Wanita di majlis sehat kanggut milu bahkan lemak lat andin pelungguh kemudian datang atau rawih liki masjid ternyata dengan mulai tarawih kanggut milu elek muri berniat sembahyang isya usolli fadl isya Allahu akbar kanggut imam solat sunnah dewek pelungguh solat wajib. Dendek mesak antu bucu ton ngebut cucing mara ru luji lu laka ele pelor ruan kebe milu wah nike milu sembahyang wajib di belakangnya orang tarawih dah barah di mensalam bacakan 2 rakaat ni mah hingkas tarawih tu sembahyang ngise yau tu melalo amsa pacu lalu al mukarram tu wah anak tamu baru tu. Am kembeti semengisa. Kau pada seruan sabungul. Semengisa ande lemak lan nggih pelunggu sami taek jok masjid ternyata dengan kenyakan berjamaah miluh berjamaah ndet perlu ya sembahyang sunat tahiyatul masjid entah langsung milu sembahyang wajib ye jari sunat tahiyatul mas ni pecek-pecek jul mesut dari cecek maka makan milu assalamualaikum dengan jadi dendek sembahyang sunat sampuna sembahyang sunat tahiyatul masjid langsung milu berjamaah ye jari tahiyatul masjid jadi sah hukum nggih lamut uzur tetu uzur pada pahala mar entas masih sehat lamut uzur. Lamut sengaja melinggih setengah pahala elek dengan sak
ngadak atau nganjang. Ini ki pahalanya marap manike. Ya ampun, ande-ande tak tutu tarawih ja wow. Wah nyaman wedang, selawatan nyaman. Imun dengan kuih maling nguni selawatan. Araan. Udah selawatan tuh. Tenjut dengan liwat di sini. Ya ampun awak, yak tunas makin coba dadar periksa tarawihnya. Dedek milih becat-becat nih kita mana 5-6 lah putar tarawih mau selesai misalkan lagu kena kembi. Daripada lah tu balik jam 20 lagu 10 menit. Dia menangkangkah mentekus selapu. Selapu buka kelambi. Sanina lupa buka telekom buka kelambi. Berenges. Teka-teka sekaku masih. Dia menolak terawih langsung lalu mandi. Lalu mandi bopek-kopek mani kembem bapak. Lah sehat kanak. Lalu olahraga. Cocok. Lunasan menubing ji. Tengah malam. Puasa. Anu lamun tak ngaji ni kenja kemenah mesti netan ini bih. Lagu dawak. Coba mungkin menganggur ti teda membare. Coba pantokah jorok ke sekali coba dengar huni. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيء أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أيها النبي كوكب الدري أنت إمام الحضر سلطان الغيب أنت إمام الحضر سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضر سلطان الغيب أنت إمام الحضر سلطان
إني ثقيل فإني عبد إني ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري هذا إمام الحضرة سلطانها الغيبي هذا إمام الحضرة سلطانها الغيبي صلي دوما على نبينا صلي دوما على نبينا طه الممجد بهي الجمال طه الممجد بهي الجمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي لا إله إلا الله 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 إلا الدين لنا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
بشريعته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب على الحاسب كل العرب في خدمته الله 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 يا الله 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 يا الله صبح بدا من طلعته والليل نجا بوفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا بوفرته الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inggih, jam sudah menunjukkan jam pukul. Jadi marak sekali pesan dewek inggih elek bulan Syakban dewek sempat memesan titip mami bini mami laki ina amak masing-masing. Itu pesan